punya bibit roti. Buat rekan pengantin, buat besti-besti pengantin, buat AAC dan semoga ya mangga Kakang dirugi rugi apa sih nom? demening kula Bakal delengan bae Apa sih? semene gede apane apa sih nom? Ayu niku mengkonon obat buat rekan pengantin. demening kula megare kaya roti bibit roti durian ada awur luar
kekawinan Ayu kula wong bapuk beli duwe lagi delengen bae apa sih mengkare kaya roti kayak banci no bibite roti. Ah mau nambah enggak?